I veliki pozdrav svima ljudi i naravno prvo da smanjim uvo. Danas ćemo pričati o GTA 5 i emulatorima. Naravno imalo dosta tih pitanja zašto neko, na primjer, video sam tako sećam, zašto neko, na primjer, stavi sada šifru na emulator ili zašto emulator ne radi ako nema šifru. Pa sad je to dobro pitanje. Naravno za fanove PlayStationa i Xboxa, naravno, slušajte pažljivo. Provjeravao sam već nekoliko mjeseci sam provjeravao emulator. Znači, tražio sam za GTA 5, dobro, ajde, to nije sad bitno. Jednom sam survey, to jednom je samo proradilo, izađe neko nešto ok, ali slušajte ovako. Ne mogu, znači, ja sam onda poslije toga ključio, znači, Xbox 360 emulator i stavio da bude, znači, GTA 5 onako ISO, da bude file za ISO. Jebim ti, Romane. Da bude file za ISO i nije htjelo. I pisalo je kao fali mu BIOS. Sad slušajte, shit. BIOS, znači to je kao, kako da vam objasnim sad, to je nešto kao, znate ono, kad vam izađe, kad uključite Xbox, naravno ko ima Xbox, izađe onako kao, na početku, kao desktop je njegov, to je to. Sad zavisi za koji mislimo, ajde da kažemo za Xbox 360 emulator, verzija 2.1 beta. Taj emulator ima taj BIOS koji je dodatan, znači, taj sam ja pokušao skinuti, koji je dodatan, kao taj neki BIOS DLL. Sad, obično za Xbox nije tako neki grešaka kao na primjer sada kao nekih funkcija kao da ako nekome proradi, ja znam da ima dosta ljudi, to se nema baš mnogo, ako neko proradi, kao frame drop da se dešava, a dobro, to se najčešće skoro dešava u svakoj igrici, ali mnogo može da uništi sistem i da napravi veliki frame drop emulator. Sad, šta vam ja predlažem? Prvo, ovako, nemojte, znači, uzimati emulator sa interneta koji nije proveren. Znači, moramo da proverimo stranicu, znači tako, mora na YouTube-u najsigurnije naći, ali ipak će tu da ostane šifra neka na WinRAR-u ili neke takve gluposti, ali najsigurnije vam je na YouTube-u, zato što YouTube pregleda te stvari. Ne može na YouTube da ti dođe trojan tek tako, to jest može, a sve zavisi kako i šta ide i kakav je postupak fajla i sve. Ali najsigurnije je malo YouTube, ja vam kažem. Znači, to morate da upamtite. Znači, emulator je najsigurniji na YouTube-u. Pa dobro, ajde se mi sad bacimo na PlayStation. Evo ako, PlayStation emulator, to je kao, kažu, poboljšan nekako emulator, više od Xbox 360 ili ako nešto. I on sada ima bolju grafiku, bolju teksturu, naprimjer kao što ovaj motor, on bi izgledao još realnije, ima veoma dobre stvari. Dobro, ajde kažemo, bolje su odrađene, kola su veoma realističnija. Dobro, sad, gledajte ovo, naravno, ljubitelji kao i ja, GTA, mi smo čekali 2 godine GTA 5 da bi izašao, evo ko ne zna, 27. januara 2015. godine, da bi izašao za PC, dotle ćemo čekati. Pa sad slušajte, do tada nemojte skidati emulator, znači pogledajte ovaj video, veoma je važan za vaš računar, znači sve sam vam objasnio zato što ja sam znači emulator, to jest ova dva emulatora, tražio više od nekoliko mjeseci da bi, ako bi našao da vam osiguram da imate, na primjer, ne bi da vam stavim šifru, ja bi vam stavio u deskripciji šifru, ali ja sam tražio da vi imate to. Pa sad, ne znam, sad da će neko kaže u komentaru šta si ti tražio, šta nisi tražio, evo ti dislike i to, ne sviđa mi se video, pa molim vas pogledajte video, veoma je važan, znači, veoma je važan za svakog gamera i ako možete vi pratite moj YouTube kanal, vidjet ću što dalje, znači što duže da snimam, da bude malo opširnije i sve to. Znači, obavezno, upamtite, obavezno to može da uništi sistem i obavezno, znači ako hoćete, isprobajte preko YouTube-a da skidate. Znači, obično ako vidite neki video da ima više od 5 dislike-a, a nema nijedan skoro like, ne znam to da vam kažem da će da radi ili neće da radi, znači ne znate nikada su to njegovi drugovi dislajkovali koji su se svađali sa njim ili tako to. Znači uvek, znači, ako vam treba neki savjet ovdje za GTA, pitajte mene, ja igram GTA svaki dan, posebno 4 igram svaki dan. I
razumem se više nego bilo koji youtuber u ovom, to jest ne razumem se baš toliko, ali razumem se zato što igra multiplayer, evo ko igra, ko igra multiplayer, evo može sa mnom da igra na live-u, ima kako se zove, sve sa mnom može, znači možda uživa i tako dalje. Sad, znači svaka pomoć koja treba, javite se meni, da, i posebno za ove koji imaju emulator, omogućite sebi da imate dosta fanova, učinite to, na primjer, da vam sada neko lajkuje video, da imate više od 100.000 subscribera i više, to možda se desi samo, ali slušajte samo, kada stavite šifru dole i objasnite kako to uradite, pa sad, to neće niko da uradite, to što, jebate, niko Belić, nemojte da psuješ i da vređiš ljude. Znači, to niko neće da uradi zato što misle da oni su pravili te modove, da te emulatore, da to treba dosta vremena, jeste. Ali omogućite da vas plati YouTube na to, ali plus, nemojte to da radite, to je sad se setio, može to da vas košta od Rockstara, nemojte pokušavati bolje ništa ili od takvih drugih kompanija. Znači, to je jedino što imam da vam kažem, ako hoćete probajte, znači, ja želim svima srećno, znači, srećnu novu godinu, 2015. Sve najbolje, želim nam dosta igre GTA 5 i ostalih novih igara koji izlaze sa veoma dobrim FPS-om i veoma dobrom grafikom. Znači, pokušajte da igrate na extra ili na very high, znači ako budete mogli. Pa to je bilo to, veliki pozdrav od svih vas, ja sam bio Stefan i upravo sam pričao o emulatorima i malo o YouTube-u, znači, to jest nije nešto baš bilo od YouTube-u, ali nema veze. Znači, uživajte i obavezno, prije nego što završim video, ne skidajte sa sajtova nepoznatih, znači skidajte emulatore sa, na primjer, sa poznatih, na primjer negdje sa YouTube-a. Evo, pošaljite Ciletu ovaj video, pošto Cile je veoma dobar srpski YouTuber i dobro snima tutoriale, mogo bi on lepo da napravi da dobije još 1.000.000 subscribera, pošaljite mu obavezno ovaj video, da dobije još 1.000.000 subscribera tako što će da on sam pokuša kao i ja da nađe emulator. Ako uspe, znam da ćete ga više voleti nego bilo šta. Znači, Cile, ako budeš mogo, i svima drugim youtuberima, znači, samo da kažem, za jednog youtubera, znači, Cile, ako budeš mogo, i vi ako budete mogli, ili djevojke, ako bi mogle, znači da nađu i da stave šifru dole i da vide da pošalju samo fajl, a ne da se, da se skida na survey i tako nešto, na te prevare i tako dalje. Pa to je bilo to za ovu epizodu, bili su sa vama Niko Belić i Stefan. Naravno, Niko Belić je samo vozio, a Stefan je samo pričao. Pa pričali smo, znači, dovoljno, mislim, za ovo.